Vanoi gam tina Kuki chate ho zo se na Bolchai win jingka pha tul bol January ni simni Thursday ni khuin zong jingka thuso ngai ki hite thuso ngai tau hite saibul muna Kuki Tahchanu ho chunga Central Force on thagum asova Tahchanu ho chunga khan sit na ho chunga chun Kuki zo council in phamosa nau thu ho phungda uvin sangten thi mo chanovi achi sa all tha December ni sim somni le li zana ki patchun Meitei terrorist sol state force on Kuki village volunteer ho anabulu pat hi dan thu ho phungda uvin chule Meitei terrorist on Kuki village volunteer ho abulu nunga chun Central Force on Kuki village volunteer ho panmun ho cho hunama lapi tading agodo hi dan thu ho zong KZC na phungda uvi or ha December ni simsom ni lekoni khoa Central Force ho le Kuki CSO ho anakinop to now Saibol post number 1 cho Kanggui hop sunga ho Central Force ho le police on ato phadiwa kilol na ananei ho cho GP lovin Central Force ho akele lamta in an chonovin Imphal East akonin Central Force ho zo in soludvin Saibol post cho to phasa tading ago vi chuchi Central Force ho cho Kuki Tahchanu hon Kuki te gam sung ho lutsa lo tading ago vin anakidin te piwin hile Central Force on Kuki Tahchanu ho cho tear gas ho akap khumovin Kuki Tahchanu ho ki phinna bol ho chungin khan sete na chonovin Tahchanu mi somli le sagi ekitong khawin ama hol a mi sagi chu hata kitong kha hiu vetin KZC na phungdo ve chule Central Force on panpitum ane vetin jong KZC hon Central Force ho sangten thi mo an chanuvi Central Force ho kitol do lo wa hi le aphathe lova economic blockade bol na dinga Committee on Tribal Unity to puncho Kuki zo council in zong kataso do vetin Kuki zo council hon aphungdo ve Saibol gam kai sunga Central Force lam kai hon Kuki CSO ho thupi ho na samo akoyova withdraw bolding anoblo to kilhonin tuni ni thangkai ni dan ni chana Saibol post akona Saibol gam kai sunga kona Central Force ho akitol do lo wa hi le National Highway a total shutdown ki panding hidanin Kisei Kuki CSO Committee on Tribal Unity in indefinite economic blockade bol nung jing winjong Central Force ho Saibol gam kai sunga konin akitol do di povin suti hi chun ko tu in total shutdown tuni kho apat ding agodo hitadanin jong Kisei Kuki zo council hon asai na wachun henbiren singin ngaidam thum na to bang abol chun thilse na boldo sa ho sim phat the hitapon tin biren chunga Kuki ten ta san na kanei tapovi biren sing ngaidam thum na pom theina ding chun Government of India to suspension of operation SOO group hon political dialogue azob dio India dan pi India constitution noya Kuki te adinga political settlement khat abol do diu ngai hitin zong Kuki zo council in aphungda uvi chuchi Kuki zo council ho statement na chun mabana ato gun ho imacha mu theiding pon Committee on Tribal Unity ko tu hole Kukin piting no palsule HTC ho banga thulu na asimo poi Delhi khopia Kuki Students Organization Delhi NCR hole Kuki zo Women's Forum Delhi hon zanhi kum tha ni khochun Prime Minister of India hinga memorandum khat an pilodovin Saibol gam sunga Central Force on panpitum aneiwa Kuki Tahchanu ho chunga asu sit now Central Force on Tahchanu ho chunga thagum sova Tahchanu numei tamta chunga khut athlauwa Tahchanu ho mi tamta kito kha naw chunga agang thei pena Prime Minister ongki kuma chuchi Central Force ho chalon ho zo se anga sa loina dingin an het sa tawvi chule ama hon asei be na wachun henbiren singthupi na noya Central Armed Police Force CPF hon Kuki Tahchanu ho cho mola azebova asot lewa asu molphova chule akivon na ho akai ke piuwa zumne mai mo a athau ahidan thu ho zong Prime Minister and head sa ovin chule tear gas so akap khumuwa Tahchanu ho chunga thagum asuwa mi tamta kitongkha ahidan thu ho zong Prime Minister and head sa ovi KSO Delhi NCR le Kuki zo Women's Forum Delhi in Zantar Mantar muna chuchi chungchang thu ho a kiphin na zong na bolu hi World Kuki zo Intellectual Council WKZIC hon zong Saibol til su achun press statement khat an so do kirwin Central Armed Police Force CPF for Thimo chanovin Government of India in chuchi Central Force ho agang thei pena withdraw bol na diwin thu na piwin
izemtia saibola kona Central Force so akitol do lova hi le vanoi pumpi a Kuki te chen namun ho zo si a ki phinna ka bolding o India champla ni ringa galsa da na pang Kuki cha te ho Government of India in nutha cha bola achum bol nau thu ho ki phong zal ding hitin WKZIC in gina bol tau vi saibul gam sunga Central Force hon avoli mo Tahchanu ho cho Committee on Tribal Unity Medical Department in Aboy Piwin Tahchanu akitong khat cho agoma mi som nga leli hiwin Cycle Community Health Center CHCA First Aid KPA adam do zat cho som nilanga hiwin Hospital a refer ki bol cho som nil ko hiwin tule to a ki zenjing na lai hi agoma mi go Mission Hospital a ki zen mithum District Hospital a ki zen mi khat Guwahati mona ki zen mini agoma tuchana Hospital a ki zenjing na lai hi Tahchanu mi gup hiwve agim di set amit lang khat ki tong kha nu nei si le Tahchanu adang khat nu nga thim hi Guwahati a ki zen hi thlone nu nei si amit ki to kha na chu zan hi kumtha ni khochun surgery ti chu operation an bol tawin nu nei si amit avelang hi sisu tobang 90% hi si hita danin zong ki sayin sule azit lang agu zong ato kha hidanin akisaye sule Tahchanu adang khat nu nga thim hi zan hi kumtha ni khochun District Hospital Senapati akunin Guwahati muna refer an bolu hitan ama zong hi aluchang Kisuhkhah hin aluchanga pomuma ati sanjong kan den hi nunga thim zong hi major surgery ki bolding hi tun gamdang thu so anangai hite Russia le Ukraine gal achi hajingin Ukraine ten drone mangcha in Russia te helicopter khat an kapla POV tukum sang ni le som ni lenga kumsunga Russia le Ukraine gal hi aki chain khat ki bolding hitaitin Ukraine President Zelensky na phongdo e samna hi mom jingding hi pon Russia na gal bolo anga ana diwa Ukraine in bol thichan ki bolding hitin Zelensky na phongdo e sangni le somni le li kumsung chun Ukrainian galetola machalin ta an kinein hichu kichi pi zom jingding a hin hichu na chaina khat a hin hlutding hitin zong Zelensky na phongdo e Ukrainian Russia te helicopter machine gun ki tu khat aka phla ucho Magura V5 naval attack drone mangcha a nakapla u hin chuchi Ukraine te drone cho surface to air missile hidanin zong ki sei Russia and Europe gamsunga gas export abol now gas api lut now pipeline chun Ukraine gamsung a hopa a hizi chun agreement ananei saw kumnga athin ta to kilhon chun Ukrainian an khapi taw vi Russia in Ukraine ha kona sumle pai tam ta kilo do now chuchi gas pipeline ki kha cho Slovakia in Pomosa naw thu phongda uvi aji chu Slovakia ten chuchi gas ho cho aha mancha the jingo an hi Poland in chuchi gas pipeline ki kha cho phasa naw thu phongda uvin Russia chunga galzon khat hitin phongda uvi chuchi gas pipeline ki kha to kilhona European Union gam hon mundang zo akingai to na diwin European Union in head sa tawin ahin la Moldova kiti gam neu chakhat European Union noya umlo ho adinga hasanalin ta so te dingin akiseye Moldova gam sunghi Russia mi ho mi phabep cheng hiwin Russian to pha te ding a god wangwin akika over Ukraine hizewin Russian ato pha te povin ahin la Moldova gam sunga Russia pau tho ho chena gam sunga chun Russia pau tho ho chu atum bi a ki vai pu to bangin amovin chuchi Russia mi ho ki vai pu nau chu Russia in thangphung ta a to sot wa hi Russia Ukraine Turkey le European gamdang ho ki ka Black Sea tuipi chunga Russia te gas pipeline chu Ukrainian kha zo povin Russian chuchi gas pipeline na kunchun Hungary Turkey le Serbia gam ho chu gas an pijing vi Russian zan hi kumtha ni khuchun Ukraine capital Kyiv ko pi chu drone tamta amangchan an bulu kirwin Ukraine mi ho minin thin an to in mi gup an kitong khaw vi Ukraine President Zelensky in sangni le somni lenga sunga hunama gale tol ki chai sa ding tia aphun do nung chun Russia in Kyiv ko pi chu an bulu nga lu vi chuchi thilso chu Zelensky in sangten thi mo chanin kumtha ni khu jing in zong Russia in Ukraine chunga galbolo anga di povetin thimo an chani Russia in Ukraine gamsung bulu na ding chun drone za le som le khat an kap da ovin chuchi drone hola chun drone som gup le thum chu Ukrainian an kap hla pi ovin chule drone som li le gup chu Ukraine sipai hon electronic jamming ti chu an susit pi u hidanin Ukraine sipai hon phongda uvi drone som gup le thum an kap hla uwa
drone som li lekup an suset pi uwa hi le Russia te drone ni bo ana pu ke ti na hitai zanima sa jong chun Russia in Ukraine chung langgam kai sung sumi gam kai sung chu missile som ni le khat in an blue ve US President tha ding Donald Trump in US President panmun a hin lo masanga Russia le Ukraine in ama ho phat chum na ding ki boldo man te ding go na in pan saten anala thlone Donald Trump in US President panmun a hin lo ting le chamna boldo te ding a god hi ji chun samthu ki sei masanga gampheng linta to pha man te te ding chu Russia le Ukraine in agel thlone hi Donald Trump in tu thla January ni sim somni ni khuting le US President panmun a hin lo panding hitai thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawin ni khu pha